Drumski transport je značajan i neophodan deo modernog društva, ali je njegovo ubrzano širenje prepoznato kao glavni uzrok nepoželjnih propratnih efekata. Saobraćajna zagušenost čini gradove manje ugodnima za život, te smanjuje saobraćajnu efikasnost, povećavajući vreme putovanja, potrošnju goriva i stres vozača. Ekološki problemi izazvani saobraćajem pripadaju prvoj vrsti zagađenja u urbanim sredinama. Kako broj vozila na putevima neprekidno raste u mnogim gradovima, automobil je jedan od najvećih zagađivača. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji žive u blizini puteva na kojima je gust saobraćaj posebno izloženi prekomernom zagađenju vazduha. Poseban problem predstavlja uticaj na zdravlje ljudi izazvan emisijom izduvnih gasova. Ovo zagađenje vazduha najviše šteti kardiovaskularnom sistemu i plućima. Automobilska industrija itekako je svesna negativnih efekata drumskog transporta na životnu sredinu. Zato su prioriteti savremenog i budućeg razvoja vozila, motora i njihove opreme, redukcija potrošnje goriva i smanjenje izduvnih gasova. Načelno, što je motor noviji, to su manje količine štetnih izduvnih gasova. Razvoj i upotreba novih tehnologija, a u cilju smanjenja emisije gasova, može dovesti do toga da se emisija štetnih gasova smanji i za 95%. Jedno od mogućih rešenja je ugradnja vodonik generatora. Vodonik generator je uređaj u kome se odvija elektrohemijska reakcija, elektroliza vode. To je odavno poznat proces dobijanja gasa vodonika i kiseonika. Sam uređaj vodonik generator je atestiran na Mašinskom fakultetu u Beogradu i za to postoji zvanično uverenje, čime ovaj proizvod firme Hydrogen Solutions, koji mi nazivamo vodonik generator, je u stvari potpuno legalno na tržištu, može da se proda i ugradi na bilo koje vozilo u javnom saobraćaju. Tako i glasi u tom uverenju, što znači da u zemlji Srbiji na osnovu analize Mašinskog fakulteta u Beogradu se potpuno legalno ugrađuje na bilo koje vozilo, nezavisno od godina starosti i nezavisno od sistema za ubrizgavanje goriva na tom vozilu, jer i to je interesantno, mnoga vozila ne mogu da ugrade plin, na primjer ovi benzinski motori sa plastičnim granama i tako dalje. Ovde to nije slučaj. Kod ugradnje vodonik generatora ne postoji vozilo na koje ne može da se ugradi vodonik generator iz razloga što se gas i to crevo ugrađuje na sam filter vazduha. Vodonik ima maksimalnu količinu energije po jedinici mase svih poznatih goriva. Zato se može reći da je vodonik najjače poznato gorivo. I dok su vozila na vodonik veoma skupa i neisplativa za širu primjenu, vodonik generator je samostalan uređaj koji koristi električnu energiju sa alternatora vozila i proizvodi vodonik koji bez skladištenja pod malim pritiskom ide direktno u usisni sistem vazduha na motoru vozila. Naučnim ispitivanjima, višegodišnjim razvojem i skupljanjem svetskog znanja iz ove oblasti, preduzeće Hydrogen Solutions napravilo je vodonik generator za širu upotrebu. Svrha tog HHO gasa, tako se on naziva žargonski, jeste da poveća energiju koja se dobija iz tog goriva. Znači, ako je to ugrađeno na dizel automobilu, onda se povećava energija dizela. Ako je ugrađeno na benzinskom automobilu, povećava se energija tog goriva benzina. Inače, može da se ugradi vodonik generator i na automobile koji imaju ugrađen plin ili čak i na automobile koji imaju ugrađen metan. Što znači da i na tim vozilima ugradnjom vodonik generatora i primjenom tog gasa iz vode povećavamo energiju tog postojećeg goriva.
Vodonik generator je tako konstruisan da može dugo i bezbedno raditi u svim uslovima na vozilima, građevinskim mašinama i plovilima. Trajnost Hydrogen Solutions vodonik generatora je od 20 do 30 godina. Ipak, najvažnije od svega jeste da se ugradnjom vodonik generatora može ostvariti ušteda glavnog pogonskog goriva od 10 do 30%, dok se emisija štetnih izduvnih gasova može smanjiti i do 90%. Posle više godina razvoja vodonik generatora i ugradnje na preko 1000 vozila, utvrđeno je da vodonik čisti motor od karbona, odnosno od čađi. Zato su stručnjaci iz Hydrogen Solutionsa ponudili još jednu uslugu koja će vašem automobilu udahnuti novu energiju. Reč je o usluzi čišćenja motora vodonikom, tako što vodonik vezuje karbon za sebe, pretvara ga u gasovito stanje i izbacuje ga iz izduvne grane. Zašto je to bitno da se očisti motor od karbona? Pa bitno je, odnosno od čađi. Bitno je iz razloga zato što to smanjuje i kompresiju motora, ubrizgavanje goriva je drugačije, struje koje se dešavaju i samo sagorevanje u motoru je totalno drugačije kad imate sloj karbona na tim delovima. I šta mi u stvari kao krajnji efekat dobijemo? Mi dobijemo kao krajnji efekat, nakon što očistimo motor i taj kompresioni prostor, dobijamo mnogo bolje sagorevanje. Šta znači mnogo bolje sagorevanje? Pa bolje sagorevanje u motoru znači manji utrošak energije goriva, drastično manji izduvni gasovi. Ali moramo da kažemo da se to opet javlja, ako nemate ugrađen vodonik generator koji potpomaže sagorevanje, to se ponovo javlja nakon 20.000 km. Da bismo utvrdili razliku u količini izduvnih gasova, izmerili smo takozvani koeficijent apsorpcije svetlosti izduvne grane jednog prosečnog automobila sa beogradskih ulica. Po zakonu, ovaj koeficijent ne bi smeo da bude veći od 2,44 na automobilima od 100 i više konjskih snaga. Utvrdili smo da je na ovom automobilu pre čišćenja motora vodonikom ovaj koeficijent bio i 3 puta veći od dozvoljenog. Odvezli smo automobil na čišćenje vodonikom i ponovo ga testirali. Koeficijent je nakon 45 minuta čišćenja bio oko 1. Dakle, za samo 45 minuta čišćenja motora vodonikom gustina dima koji izlazi iz auspuha smanjena je za preko 70%. Ovo su samo neki od načina da uštedite gorivo i doprinesete očuvanju vašeg životnog okruženja. Razmislite, kada bi se u Beogradu ova vrsta čišćenja motora uvela kao obaveza ne samo za automobile, već i za ceo sistem javnog gradskog prevoza, vazduh u centralnim delovima grada bio bi znatno čistiji. U Evropskoj agenciji za životnu sredinu ocenjuju da je jedan od najvećih izazova 21. veka ublažavanje posledica transporta zbog emisije gasova koji izazivaju efekte staklene bašte, zagađenja vazduha i buke. U svetu je sve aktuelniji trend istraživanja obnovljivih izvora energije, zaštita životne sredine i smanjenje potrošnje energije svakako su glavni pravci budućeg razvoja motora i vozila. Da li gasite redovno motore na ovakvim semaforima kao što je? Kad vidim, imam priliku da ga lepo vidim. Onda da, znači najčešće da. Ponekad. Ponekad da. Ponekad. A recite mi, kada ne gasite, zašto ne gasite? Pa zato što drži kratko. Ne uvek, jer čekam da što pre prođe. Ne, nikada? Ne. A recite mi zašto? Ne znam, Nemate naviku ili nemam naviku. nikada? Zašto? Jeftini benzin od Solasa, ja to preko majstora. Pa suviše je velika gužva da bi gasili plamene. Aha, to je jedan Mislim da bi razlog. bilo još veće. Ne. Ne, nikada? Pa ne, ja znam da bi trebalo, ali A imate razlog zašto ili? pa konkretno ne. A recite mi, da li imate ideju kako u ovako velikim gradovima da smanjimo zagađenje vazduha? Neki način ili predlog? Pa dobro, bilo bi dobro da gasimo. Evo, gasit ćemo. Dobar početak, hvala vam. Pa verovatno je u Beogradu jedini način taj da se poštuje ono što je propisano, da eventualno vozači dok traje zaostalo svetlo da ističemo zakon. Pa slušajte,
Mislim da je to urbana sredina i da je to jako teško. Pogotovo što ova populacija vozi automobile koji su u prosjeku stari 15-20 godina i to sigurno ne radi onako kako treba. Pa da se malo bolje organizuje saobraćaj u gradu. Ovo je ludnica. Uglavnom vezano za saobraćaj. Pa jedino metro nešto se radi da se proširi. Jedino ta varijanta. A možda koristi više autobusi. Školujte se za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice kod nas i u svetu. Postanite dobar web dizajner. Upis u toku. Krojačeva škola web dizajna. Kada govorimo o pravilnom odlaganju otpada, možemo slobodno reći da u našoj zemlji još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest o njegovom značaju. Najčešće ćemo naići na kese pune smeća u kojima se istovremeno nalaze ostaci hrane, plastične flaše, limenke od sokova i piva. Sa druge strane, ako se i odlučite da razvrstavate otpad i tako date lični doprinos očuvanju vašeg okruženja, imaćete veliki problem gde taj otpad da odložite, jer kontejnera za razvrstavanje otpada nema baš na svakom koraku. U zemljama Evropske unije, poput Nemačke i Švedske, građani su edukovani da ne mešaju otpad, a neretko od prikupljanja i prodaje plastičnih boca ili praznih limenki piva mogu dodatno da zarade. Dok iščekujemo da pravila o odlaganju otpada kakva važe u najrazvijenijim evropskim zemljama stignu i do nas, možda je najmudrije da se krene od edukacije najmlađih sugrađana o pravilnom postupanju sa otpadom i zaštiti životne sredine, a onda će deca postati najbolji edukatori svojim roditeljima. Tako je i Udruženje građana za očuvanje i negovanje vinčanske kulture, Vinčanski neolit, uz finansijsku podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, krenulo u realizaciju projekta Mladi Grocke za svoju budućnost za Beograd, sa jasnim ciljem objasniti osnovcima kako se korišćenjem reciklabilnih materijala poput limenki, sokova i drugih napitaka mogu dobiti uređaji korisni za domaćinstvo, a istovremeno se može doprineti i očuvanju životne sredine. Time se, kako kažu u ovom udruženju, mladima i njihovim nastavnicima pokazuje kako se neki materijali poput praznih limenki mogu iskoristiti za pravljanje nekih novih stvari. Ovde smo prikazali jedan niz, nekoliko solarnih uređaja koji prikazuju kako se može na jednostavan način koristiti od praznih limenki koristan uređaj koji može traje 10-15 godina za zagrevanje prostora, za dodatno grijanje u plastenicima, staklenicima i jedan od vidova korišćenja je recimo korišćenje za proizvodnju sušenog voća i povrća preko sušara, što je vrlo zanimljivo. Naš kraj Grocka je jako bogata voćem, znači jedna od najznačajnijih na prostorima Srbije, tako da je to motiva deci i roditeljima da mogu da koriste. Također smo prikazali, znači, poenta je koristeći otpadne materijale, reciklabilne, kao neki višak. Ovde je neki jedan uređaj koji greje vodu uz pomoć nekog creva, koje je namotano da prikaže deci da se može grejati voda, koja će također se koristiti u korisne svrhe. I da bi zatvorili ciklus, prikazali smo jedan uređaj, znači kao novije tehnologije, to je proizvodnja električne energije od fotonaponskih panela, sa kojom smo prikazali ovde da energijom koja se proizvodi od svetlosnom energijom, znači energijom sunca, može da pokreće sve ove uređaje koji su ovde prikazani uz to da troši ni 10. deo električne energije koju on proizvede.
Udruženje Vinčanski neolit je zadovoljno postignutim rezultatima. Imali su priliku da u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Grocka upoznaju đake i njihove nastavnike sa svojim izumima od reciklabilnih materijala. Interesovanje za izložene uređaje koji koriste obnovljive izvore energije je, kako kažu, bilo veliko. Dešavalo se da u toku dana samo u jednoj školi održe preko 20 prezentacija. Đaci su mogli da vide različite tipove pločastih ravnih kolektora, koji su izrađeni od praznih limenki raznih veličina. Pre svega solarni fotonaponski kolektor za proizvodnju električne energije, pločasti solarni kolektor od limenki za grejanje vazduha, prenosnu solarnu sušaru za voće i lekovito bilje, a po prvi put je prikazano novo tehničko rešenje solarnog kolektora cilindričnog oblika, koji je dizajnirao naš sagovornik Slobodan Dobrić. Iskustvo je pokazalo da je potrebno konkretna tehnička i tehnološka znanja podeliti sa školarcima, kako bi im bilo jasno zbog čega je reciklaža važna. Ova izložba je to i uspela.